अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हलिया मु अर्थतन्त्र दथि नाप जायागो धैगो है हलिया आर्थिक थकागो नीति मु जुगु धया दिला अमेरिकी राष्ट्रपति सत्यानादिगो थ्याउम थ्या लछि जिम्मेवारी कखनादिम बाइडेन हलिया कूटनीति खे यानादिगो नापाङ्गो सम्बोधने चीन नापया गुहालिया त अझ अपेक्षित अमेरिका तयार दुगु छुमान बियादिगो ख वेकय थोधापुतै रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रम्प सत्या थिने धुम्काली तचोगु चीन अमेरिका व्यापार कचोयतन कूटनीतिक लपु जेंकेको छुमा राष्ट्रपति बाइडेन बियादिगु ख वंगु पेदे अमेरिकी छु कूटनीतिक तेस चीन अमेरिका लागि दक्षबे तधंगु खतरा जोगु कोजु सै अख्तियार यागो विदेश नीति हुनी चीन अमेरिका दथुया स्वापुति तसा कचो खन्देगु ख ट्रम्प प्रशासन हगु चीन विरोधी खया हुने चिनिया व्यवसाय थपुति पंग बोलंगु ई नुम त्यानादिमा पाखे हलिया मु अर्थतन्त्र दथुया नाप जायागु धैगु विचा पाखे हलिया अर्थतन्त्र तक भिनावेगु आशा तक बोलंगु दु चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ वंगु नोभेम्बरे अमेरिकी राष्ट्रपति त्यानादि धुम्का बाइडेन याता छयादिगु भिन्तुना हसना छयादिसै चीन व अमेरिका निगुली पक्ष थथवय हनाबना गुहाली हो मंका त्यागु या लिथा निगुली पक्ष स्वाफुया चकंगु थपुया त नेजके फेगु भलसा पंका दिगु ख